ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng Voice of the People's Party, Kalabuteng Banhier, Sha Eastern West Khasi Hills District, Shaki Artli ki constituency ki bakentup ya ka Mairang bat ka Mautat Raishan, ban kiuran san ban yalapan klan ya ka party bat ban wer ya ki pait ba ban ai ka jingkershan ya ka VPP, da ka ba penrung dkhot sha ka seng, Nrei habaro kiran san yalapan klan party hapo ka Eastern West Khasi Hills District, la sakhi pat ya ka jingja jong uba Shanlang Warjri, u Kyrtong MLA ka VPP na Mairang constituency, ubalaya kun ya ka election MLA ka barang Shudep. Hagasngi kanyo tarik urisau arjar arfulai ka seng VPP kalahir siya maroj, bat siya benter ban beteng ya ka program penrung dkhot hagaba uba Arden Miller basayo moy. Nalor ki babun ki mat ba ulakren, ula ru ban pensyai ya ka daw balay ka seng ka shim sanpo, bat shispa sanpo tengka nagi pajba habakiwan ban penrung dkhot yalade siya ka seng VPP. Kung gadak jangajing pinskam, kung gadak jangajing shimata, kung gadak opinay ka kumor, banang niya na po maraju, don ki pajba, ki ba ay ka tiga man ka tiga diyan, ki don gilong kami, ki don ki samla, ki don gilong pa, ki bala rai rangba, ban pinyaso bat ka Voice of the People Party, ban kershan met ban minsim, ban ya kershan haga chingduay, ban kershan lagalong haga nugo rukom. Hoy ka jing perut hot jingi ka compare, naman ngiya tubig, ba ka jing perut hot ka jingi kalong haki ar benta, ka way ka benta kalong yakitu ki ba syuko abanong tangkum kit hot. Kawai pat ka benta, ya gitu kiba kuak banong kinong kit kam. But kidan kiba ong obali kita ka PPP, kada sim pisa, haba perut hot. Kajing sim, kajing bu, bayrum hot kajing kalong, ban pensiong try. Ya gitu kiba pinya sok bani. But ini pisa iba kendiale bagi bodoh. Sanpo tingkan namta kita ki primary member, kiban silong tangkit hot. Sispa sanpo kita kiba la banong kinong kit kam. Kadiru kaman kershan ya gajing traikam naman ngim syania hangno ka Jingïalang ngim syania aki hespa upat ba obra kershan ngi nado kasngi kaman kong upat ba hi un kershan ratba ya gajing Jingïalang joka Voice of the People Party kanang ba ondang ila dan nakabor ondang ila sinshar kajing kanong upat ba ndai ki katto kaningot kirushimet ka Voice of the People Party kanum jit ban penerus pa tangya arngut langut nakaway ka snong ndray kan jit ban kentiu yaginong snong hi barokwe bat ya ka jelahi barokwe.